खुरुमजरी येंगबिरे पुनमकपु शरतचंद्र शर्मना इम्पैक्ट न्यूज की मनुंग हुन तराम नोक्सरी ngasi manung hunada khana gadori wafum asi haukiba tang 13 gi nungdang da thokiba adugumba gang rape case tu gi matang da khana jabagi tanja duni aduga tasengbo mukti mase cheneba sing police na phakre aduga police ki paikhat pham thokpa aduga law court ki mathok sing saptana pak thorokani paikhala ka thabak sing do akhoi na thoina madoi da hena nganguba aduga yeng jaluba ngangjaluba toba yabai phum rusu oidi oidi tobodobu nei gadori wafum di tang tara mede thokhiba thogdok ni aduga mayamna khangna de si tang trampan kun ga swai da khangnarak pani kari gi no ge som legre se sam haira kanda swai sita kana no lali se soiri se kari no thogdok se thokre yam pam da ba thogdo mani yam nungai tawa yam thamoi suba thogdok ni adu thokhiba thogdok se kamaina thokpa kana namara leiba ha jodi police ki thibam thokpa aduga court ki cherak phibam thokko piresano adu thokhiba thogdok se kari gi damakta suk thengna khangnara ibano and plus thogdok ki thokhrab matung da ai apam ba mong da social media da duga even newspaper sing da advertise oina khuthang da tawtuna ai gi khanbu wakhan da chumme na pangang bu du yabra sam haira kanda aduga crime ama thokpa si gi time se pung ni pan da thokpa crime duna ahing da thoga di crime ta yaba nganna thoga di crime du heta crime du thogum thokti hai da pungpham mafam matam pungpham na crime gi thokpa yai natraga yade du lep tu rip jala hai sigi matang da khanana bagi tanja duni loinan lengjan biriba get singdi agi extreme right to phambiri base chitra AHANTHEM ni senior journalist ne chitra wi han homukta taram no sere aduga chitra gi oide lengjan biriba se SOBITA MANGSATABAM secretary women action for development wat ki jen secretary SOBITA su taram no sere aduga agi hek yeta thangnajari base Dr. K SOBITA chairperson Manipur state commission for women ne ai se su taram no sere yan han base mayam sum phaminda bista Kwaidaki senior weba duga yamna khoi commission si state commission for women hek thabak torok ngai dagi thokhiba thokdo wak thok sing maroina nupi singe ngang singi mathakta chathabak crime sing si yam thuna immediate action lawjaba thijanba khochan jaba adugumba yam active oijaba adugumba iche SOBITA ni aduna iche SOBITA da maroina thoktok ki thokre yam le thiba yam pam da thokdong ni che commission ki side tagi nang kari lokot pikre aduga thoktok che thokra matung da mayam nang na iba khole iba iche kari opponent thamining yana ne ngai hai jage akoi commission sida koina empower pv bisi Manipur state commission for women act 2006 asni asigi makhada akoi section 10 ki makhada koina nupi da any problem thopa matam asi koina sumoto case si panjare har kanda immediately akoina khudakta information si lobagi adugumba akoida sakti pv aduda natana akoi gi nupi sing sigi right che deprivation of rights masina sing mayam sing se koina ngak na be damakta tongan ba akoida power kaya mapi masigi makhada akoina asungba todok ti thopa matamda akoi si kana chatpa matam si khoi gi ai gi da tongan ba khoi member ohum lei makoi da akoina member sing si da ma me tongan ba area khara khaiduk je adu da maruina tribal area gi sungba si akoina ai gi member rajta gulmei si monda aina sinai anu masu akoina thopa matam si da akoina pauda phangpa da khitang thenge pauda akoina phangjabe matungina madugi kano da cognizance oina news da thor pasi matungina akoi che chatna thi basi mana website te longdona khotna mayam to bukan sida akoi gi FIR laws to ba du to ba mayam che akoi da loina report che tawraga akoi khudakta chapam matam da akoi ibe ma MANGSATABAM gi kana SOBITA chi akoi thengne akoi chapam matam sida akoi gi report pudi hana logjare aduga akoi na chapam matam da akoi honorable minister da akoi pau se haijara kanda mana khudakta akoi che chatlona angang si unaba akoi yam nongdang si pungni pan ma khai tare adu akoi na unadana kal konsi si victim sing siga akoi di unare moi history se lawduna khotana loire matam da akoi na thenjabasi akoi gi ward ki SOBITA ibe ma yam thoi auna tenbire mi maruina su ma na su khara initiative lawbagi por ma su khoi ujai aduga maraksida akoi gi Imphal police station ma women police station Imphal East ki akoi OC ibe mau sarani habra masu leremi adike mu akoi gi child welfare committee gi kano su chairperson su leremi asmai to dana akoi gi adike mu kano social welfare gi su mo gi child gi authority mo si leremi punna moi myam se tanga ga da lerem basida matam sida di moi gi culprit sing su fadana khotana leigre andar kano da protect ano da akoi police custody da aduga marak sida akoi angang sing asina bimaja sing asiga mama pa sing siga unana begi damakta kanna moise tawle basida akoi na moise thingami khotami mayam ma leremi maramdi akoi na matam du phaujabadi mama pa sing siga degi mapan da su mayam ma satra akoi gi kali hetare kuki gi kan mayam ma leremi satra mayam leremi moi ge hek
अखोने आंगांग से थादोखि मतमदा अखोने पामजरिबा मखोइ 161 गी कनोमा 64 गी कनोमा लौरे 161 दि मोइ लौरमे अदुगी सि लौदिंग से मोइ सि कनो सिंग से नाथोखरबुदि अखोइगी कंक्रीट एविडेंस फंगोइद्रा हाइदना अखोइ से खनजे अदना अखोइना कनोदा हाइरे कनोदा मैडम कनोदा अखोइगी मिनिस्टर सिदा अखोइ खुतक पाउ फाउजे एस माइ तो इसी थादो से मरम दे सोना कनदी अखोइगी आंगांग हिमचा सिंग सिगी मोइगी कंसेंटा अखोइना कनोदागी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी की चेयरपर्सन मोइ सुमाइ सर्टिफाई से पीदना कोतना मोइ से मोइ सु यांग वाना नत्रगदी होय अखोइना बुदी फील तोइ मोइ से थादोगदी अखोइगी साइगी लौगदबा जबान मयाम दिगी छोइगदा अदुगा मरमदी अदुगा सोमदना अमु ममा पासिंग सिना ए मसी पीदरगदी आंगांग से तौदरगदी अखोइ मोइदा वखल चिंगनजबा आंगांग से काय थमदोनो काय पुदोनो काय बेगी जना मोइदा अखोइगी कमिटी कनोगी अखोइगी रजिता गुलमई मसामक सि यावरकांदा एसुरेंस से तौरकांदा नोइ अदु तौबा फजना मे पुथोरकदमनि खोकदमनि को हायरकांदा मिनिस्टर गी याबसु लौरकांदा मोइसे ममे थंगरदी मोइ कुसिनगी मरमदी अखोइदा करिगुमर थोकदबसु अखोइ कीब खरसु लेइबा अदुना अखोइसे मरकसि याम इंटरवेंशन अमा दुमाइन तौदना तौई अदगी अमु सिचुएशन दो एज ए होल हैंडल तौनो भोनबदा याम अबम मोय थोक थोखरमने याम पामदब थोकदोकनी याम नुगाइतब थोकदोकनी अदुगा चेनेबल सिंग दुसु मटिक चाबदंति पिहनिंग एंड गोइबा तोगदबु एज ए होल खुलकना भोनबदि अचौबा अवाबम दि मेंगलोगी है थैंक यू इचे सुबिता मरोइना मयाम सुम हंगनबसे हुजिकसे तांग 13 दा थोक थोकरे अदुगा खबर करे यावपुसे तांग कुंद स्वाइदि उनरकपसे केपसे करिगिनो हंगिंगे सी इचे मरोइना रेप की करीगी चेनबा मदुद विक्टिम होइबसिंगसिना फोंदोकपुदि इकाइबा अदुगा मसादा नुगाइतबागी वाखुमदुनो होइदोरा नत्रगना प्रॉपर्ली केस हैंडल तोइनो मी वाटपन स्टेट त कैना नोचे केसी हैंडल तोबगी पोसे लाक्टिंगे द पोसे यामना सीरियस होइबा यामना हाइडस होइबा क्राइम अदुगा याम सेंसिटिव होइबा हाइतारेको साइ मतमदुदा थोइसी माइनर अनिसी अखोइ सिंगमिनी ट्राइबल निको अदुगा रेपिड सिंगसिना मैदैनी सिचमुस लेरेको अखोइन इहाल हानबा सिना दुमा कोना लाकपो ओरगसु आहान बखोइसी पाउ फंगबसे अखोइ सम वॉलंटियर सिंग हाइतारेको सुंबा केस अमा ngरang नुमिदांग थोखरे हाइबेगी इन्फॉर्मेशन से अखोइना खुदक्ता हेक ताबगा को अखोइ वॉलंटियर दि दुम याम लेको अदा ए अदुदि याम सीरियस होइबा पोटनी हाइबसे अखोइ खल्लेको अदुगा आंगांग सिंगसिना नुमिदांगी पुंग 10-13 दा थोखिबा कनो से इंसिडेंट से लोर मतुंग दा नुपामचा अदैदुदा नुपी पुरुब नुपामचा अनि से सिगा ngसाइगी मोइगी एक्यूज खंगबा खरा याव मालेको अदु तौरकांदा मोइना ग्रुप की ओइना खनानबगी को कनो से क्राइसिस अचौबसी मोइ टेंशन सि याम फजना लेरा मामानबा ग्रुप से तौनरगा कोजेन चेनरगा सिदा उनसे सी तौसे खोसे हाइबेगी इन्फॉर्मेशन मैम से कोई फंगेबको अदुना सेकेंडली अखोइना खनबसी कैनोदा सोइदनमकी ब्लड से थोकपा तारे हाइबेगी एप्रिहेंशन से लेरे पुंग मरी अदाइदनिको अखोइना पाउ फंगिसे अदगी अखोइ एनी हाउ अखोइना अंगांग मैम सिंचे नोइ सोमदा लाओ हाइना कौबेगी पोचे अखोइना अराउंड पुंग 3 तादोबा सम मिनट्स खरा वालिको दाइ कान मोइसे लाए निपिमचानी से कोना लाए पामचा सिंचे फजना वारी सारकान मोइ मसा से लोइ कनो ओइरेको चोकथारेको नोंगामदेगी चेनबा चोंगबा ममा अम्पानागा थीबा खंगदबगी कनो दुन ग्रुप चटलगा हेता लानथोकनबगी फिबमदु अदुगी पोटुदा लाकोदा फजना इसिंग पिथागन नोइ वारामनि इसिंग थाओ खोलोइन तौरकानसेदा पोटसे हंगबदा मोइना इंसिडेंट से दुम डे टू डे डेली कनोदा दुम इबा खोटपा लेमना आई याम कन ब्रीफ चटलरोइको दुदे अमाइ तौरकानसेदा पाउसे लेरेको अदुगा मोइसी आई लोइनमक चुम्मब्रा खोलब्रा काइसे निपिमचासिंग लाकपसिंग वारी वताई सानरकपा होरकपा सैसिदा आई खल्लेबको कइगिनोदा सी केसी माइनर सु ओइरेको अंगांगसिंगसे अदुगी मथक्ता माइनर नि अदुगा मसी पोक्सो केस ओइदुइनेबा अदुना सिगी कनोसे यामना सेंसिटिव ओइबा पोट अमसु ओइरे अदुइतादि द कहनी अथॉरिटी हाइतारेको अंगांगी ओइबा द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड यंग कांड आई मोस्ट ऑफ द टाइम केसिंग सी अंगांगी रिलेटेड लाकपसे अखोइ अंगांगी से अखोइना यारिगे हैंडल तौदेबा अदुगा अखोइना चाइल्ड लाइन सिदा रिफर तौवेबा अदुगा ngसाइगे अखोइ हाइनरिबा चाइल्ड लाइन गी अइन हेक तौरिबा बेथोइसी आई फोन तौवे अदुगा बेथोइ नंग अंत लाओ याम लुबा कनो म लेरे केसम लेरे न मास लाइको अदुम इनरी दिन आई डिटेल चट्रसु यारे न खलेको खोइसे आई लागेन हाय लाएको अदैदुदा वारी सानरे अंगांगसिंगा करिगा सि पोटसे
कमाई तौसीगे अदुगा आई पर्सनल लोइना को कोई केस में हम सुम हैंडल तौरप मतम सिदा सम पेंडिंग केसेस कुम लाकांदा समटाइम्स कोई दु वुमेन पीएस की लेदना को ऑफिशियल सिंगा दुम कनो तौनबसु लेमना नंग ना राइट पर्सन राइट बॉडी सु ओइरे को अदुना नंग हैंडल तौरो हाइबमक हाइड्रगसु को सी केस लेरे दुबो आइना कनो तौबसि नुंगारो नंग खरे रिपोर्ट तौरो हाइरेबो को अदुगा अदगी होयना हाइनर याम कुइना सांग पुंगा सम ममा खाई मुक्ति फाबाते अदुबोक्से लेरकान सिदा अदुमाइन चनखरेबा नुंदांगसिगी वारिनिको अदगिदी मॉर्निंग सी चतखरे अदुगा आइगिदी को चाइल्ड वेलफेयर कमिटी बेटोइसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटी की सु मेंबर ओइ लेरमे आई कोना खंगबनी को आई हाना खंगदे दुगा माना साइडलाइन ओइना आई फॉर द लास्ट 15 years कुंबसे एनी अंगांग रिलेटेड साइड अंगांग हम तारामे साइड प्रॉब्लम हम तो एज माउंड ngakta पिएबा अतै पाउ फंगबा खरा नुंगाइते देन 1098 की नंबर से सी नंबर से तौकान मथांग खरा चटलेबा कनोदा कोलकाता दा पाइरकनी अमा तौरकनी स्टिल होजिक सु दुम मरोड ngangaga खोलगा हिंदी नुंदी ngangaga खुदकते हेता फंगबदुदी इजीली ओइदे आइना दुम बिबेथोइसे तौ अमाइन तौ मा इन्फॉर्म तौरगा लेरे आइना खले कोइना खले को कोई टीम जु नुमदांग तासल अमनिना दुम स्टाफ अहुम खतंग गाइरे अदो तौकान सिदा दुम चाइल्डलाइन को बुसिना ख्वाइ फरनी चाइल्डलाइन दा रिफर तौरसी हैंड ओवर तौरसी हाइबेगी पोट तुने कोइना अदुना सिमा लेरे को देन नेक्स्ट डे सी केसी आइना बांगुंदा मा तौरमनी हाइबेगी थाजबसु लेरे सी मरक सैसिदा अखोइना साइगी मामा होय मपा होय से कमाइन थिदोसिगे खोचिगे हाइबेगी अखोइदा कनो लैको अंगांग सिंगजी वारी साना मतमदा सुकी मतिक मोय रेडी ओइदे को हाइबदि लाइक तंबा लाकपा कनोसी ओइबनिना अखोइ इमाइ पा ताकपिरनु पेखा थारमगा अखोइ चखरगे वारी से मिन अनि मु वारी सानारुरगस लोइरगा अदुम पाखतलगा ताकपिगनु कोई अखोई पैखासे थाबलोर चखरगे हाइबे सिगी पोचिले अदई नुपा मचा सिंगजिसु माथोम पोकपा अदई केदोबा ngang ओइबो यावरेबको अदुना मोइ म्याम सिंगजु रेडी ओइदे अदुबो रेडी ओइदे हाइरगसु पोक्सो केसनिदा मदु अखोइ डिलेट तौबदि यादेदना अदुना नैना साइगी चाइल्डलाइनगी खुदकता कौरगा शेयर तौरीबसे मोइ उन्ना हलिबसे अदो 16 जिमाई अमुक नुजिंदा आई फोन तौय कमाइन तौरगेना अदैदा माना खुमकपसी कोई कनोदा तानरे को सीसी अदुम आई सीडीआर रिपोर्ट कुम लौथोगदी लोइ फंगनी अदुदा टेलीफोन दा ngangnagibा तौनगिबा म्याम सिंग तो अदो कमाइन तौरगेन हंगबा कानसेदा कनो पेरेंट्स सिंग रेडी ओइदबा ngang सिंग दुनसु कनो तौरगदी मदु कोई मोइ स्टाफ मसेन खनरे दु तौरेन हाइरेबको अदैदि आई वेल मैच्योर यमपुंग फाबा आइदी सही ओइद्रिबनिना थोकदी थोखरे यामदि पामदबा थवाइनदी मथवाइददी यम नुंगाइ तबा दुगा लमन सिंग बसुदी फावबा दुगा करमाइन सिंगदगी हैसिसु अचौबा प्रॉब्लम अमा थोकपा एंड प्लस बसि खंगनर कांदना तुंगदना फाइट तौनिंग बदुनेबा हांगाक्तनिना सम हाइरा कांदा चित्रा दैन लाक्चनिंग बसे मरोइना यस करिम कांदा नरंग नांगी थोकिबा थोकदोक्सिमा सिनतबा खक्तदा रेप की विक्टिम सिंगे तसेंग हाइरा कांदा कहितरे पूरा पूरी हेक थोगला कांदा कंप्लेन तौगे नत्रगदा थेंगनगे का है समटाइम्स रेडी ओइदबा मयाम इवन तौरबौदा थोगदोक थोखरबौदा पुगलक्तबा खंगदबा मयाम सुदुम यारोंगने खले खनबदा इवन रिसेंटली हुजिक नसि ngrangi थोइबा थोगदोक सिदा थोइ सिचु छात्रने मोइदा इवन पेरेंट्स पो खंगनिंदबा थोगदोक थोखरमिना नुपी ओइबनी इज्जत मांगन बे सिदगी हेना चावबा क्राइम अमा लेत्रबने यामना लमन सिंगबदी फाउदी फरुंगनी अदु करिम कांदा आइना हांजनिंगे सेमरोइना केस समटाइम यावबो माले इनकम थोदो नुपी सिंगसे कई कई तारे स्ट्रांग इन ओइदा भाई ताई सम सब थेंगनरगे खनबे पोचमा जर्नलिस्टिक करियर साइगी चित्रान टीम कुइना जर्नलिस्ट ओइन थबक तौबिरे सिगुम्बा केस सिंथि थोकांदा सिगुम्बा थेंगबा लेरमनी थेंगबा लेबल तबदु हाइबिरो एंड प्लस एज ए होल क्राइम से कमाइन रिएक्ट तौबिनिंगी एंड प्लस विक्टिम सिमदा इवन सिगुम्बा थोदोक सिंग थोक्तबा थोकपदि गरम पामदे थोनिंदे अदुबु इन केस थोगदी करी मेसेज पिबिनी मसीगी इशू से लेयर याम ले हाइता मरोल में याम ले नंबर 1 स्टिग्मा लाई से कीरी से मसाना आई इसादा आई रेप तौग्रे नत्रगा आई फैमिली ना आई इचा से रेप तौरे मयाम ममांग द पुथोक निंद्री से कईगिनो हारगा हुजिक थोइबा केस दा ग्रुप खराना नुपी मैम दो करी ड्रेस सेटलगा पुंग गया दा कनागा चटलिबा ना हाइरई से सी लाकनी हाइबगी की बसिना अयाम बंगाक्तनेबा द लूरीदी मसाइगी रेप से
अखोइना खंगदबदि अखोइ मयाम पुलपना नुपा ओइगेरा नुपी ओइगेरा अहन ओइगेरा अंगांग ओइगेरा अखोइना खंगदबदि रेप इज अ रेप इज अ रेप रेप हाइबसे रेप नि सिदगी हेना अतै कछु लेनिंगाइ लेते अदुगा रेप सिदा लुरइबसी साइगी अखोइना दिल्ली की केस यामना साथीगी बा केस अमा लेगरे निर्भया की केस की मतंग द सुनी ngasai जुबनाल की पोत अमा लागा मणिपुर दसु जुबनाल नि हाइरगा हेक चेन बसे ngasi ngarang adum khara chahi ama ani sida yam uba phange juvenile ni hairaga hek chen thokpa yaba aduda aina haining idi ngasai gi ichi SOBITA na haibagi masagi example da su adagi somna thambi gi ba coordination leibra na traga leitabra na haise main oina khoina khanga da badi akhoi se ayamba ngasi gi akhoi studio discussion tawri sisu asiguma ma thokre haira kanda akhoi discussion tawbo oina thokpa रेप केस अमा थोकांदा अखोइ कमाइने हैंडल तौगदगी हाइबगी मेकानिज्म से अखोइ हुजिक लेत्रि मयामना खंबिगदोइसे रेप केस अमा थोए हारगदी अइना हयेंग हंचित ngairaga report tawbase masi yamna evidence mangningai oiba aina selureba phiron se ai maintain tawraga thamgadaba DNA gi test mayam kari leibagi si mayam se khangdabani na ngaki pakhatpa thakatpa adai kari hairakadage sina mamang thara kanda sida dum delay tawraga ai isana mingonda haiba kirani mi imung manungduna mu mina khangraga kari hai nona kirani adagi agency da mung la akanda ngasai wati ichi mana hairiba masi kanada thengnani kanana chathigani haibagi minor oiraga na kanan paiba minor oidraga na kanan paiba haigi do sigi case sida si minor su yaurini non minor su yaurini haibadi adult oina su yaurini ba ado luri di akoi streamline tawbase masi yamna matam yam charabani akhoi myam si yengba ma changen haininge do rape tadi main oina yenga isi mana dress akobar setpra arapada chatpra mathanda chatpra haiba leite chahi 90-year-old nupi su dum rape to yaure ko adagi phanek setlaga natraga phi aten ba setlaga rape to ni haiba leite maya manipur da khoi ningjing bisi ngasi bauta ima mayamna kangla mamang da protest to gibedo kari gi damak tano manorama koba nupi amabu mabu rape to bigi bani aduda akhoi ma se kana no ana akhoi ke shu thi de nupi ni mangonda smai to ba yaroi haibagi damak ta mayam chung thorakhi bado madu sigi matang da su smaina lakpa am di darka tabra na khale thank you icha SOBITA ina lakchaning base maroina chitra na hujik thambirak pose phajaba point khara yauri madudi akhoi ki state si oina haibate khara piktak nung ging bakanda rape case kumbasi thoklop kanda taseng namasi situation kamai handle tawni kai si khang daba aduga responsible ilodong da bagi senthok na bagi kenom sudi adum thoku mali ban ngarang nang gi thokok su khara di ui and plus thokok thokra kanda che mase hoi juvenile ase magi che magi proof to godo mayam bu tholakani adu lakadu si ataba crime sibu taba aduga even khabar pawa aying ba na khandur si aduk sathiba crime to ba ngamaba mi sing du angang ni si haibada pakjabra sahi shuba su da bani ko madwai du se scientifically ma proof to bom changani adwai du jaga du mani swai sing je kamai thambini aji haibi si yam fai yam chumbo wane akoi su dum khana je alo hauji si akoina ayamba akoina tang kunda report ma thaga sare then tang kuma to so mu thaga sare daga tang kun mari isef ngarang si akoina akoi gi superintendent of police Imphal East district sida akoina record mayam ma kokjagre FIR copy adigi muktongan ba case ki narration adigi action taken report by ngasai gi child welfare committee ko asina ching mayam ma se khoi kokjagre aduga even court ki order gi matungina moina tawri action taken mayam du khoi kokjagre immediately khoi yathabi order baina kokjagre aduga hauji akoina mu ngasi sida khoi press ama su release tawjadana akoina commission na tawya ba mating pangbe mating se khoi pang jage khoi su yaujage involve tawraga masi kumba crime sing se kamai tawra subside tawdagi habisi da khoina yamna thawai yaungna khoi honajari aduga akoina aina pamjabadi ngasai haibi bjane akhoi juvenile ne haraga ngasai takpi hi yam chumi kari matam da kesi laithokhi khopa yauduna be damakta committee ma inquiry committee ma semna be damakta akoina honorable Mr. Social Welfare jam thoi yaubi ma na hai akoi da encourage jam toy no anything haibado tawsi ma si achum ma si thiro kadam ni haibase akoi jam assurance bibi aduna akoina hojik tawjari si haymak akoina inquiry committee ma senbiu aduga akhoi se ata khongjang se sangsala kanda kano tawdagi haibingi adumaina akoi phire ma laujai aduga maruina akoina commission sina hek kano tor khoma tamda akhoi team sina initiate tor khoma tam sida akoina police sida sensitization of the role of the women commission na choba akhoi seminar ma tawjaki aham the policing sina akhoi committee even
स्टेट की ओने लेरेबा वुमेन कमीशन से माई मथौ से तौबसी बाउदा अखोइन कई दमक नोइना वारेन थारिनो अदु तौरिनो हाइबन अंत खंगना दबिनी को अखोइन मोइ साउसी यादे अदु कोइ फमिनर कांदा अखोइ रोल से सिनी अखोइन इवन कन्वर्सेशन ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन मैम लेइसे मोइ तौर इशु सिनी ओनली फॉर द गुड कॉज वेलफेयर ऑफ द स्टेट नि अदुना अखोइ पुन्ना संगमिना बसे माई माई मथौ से तौमिना कांदा अखोइ अपुन si punjale har kanda akhoi kan ba se masi ma thongni se khoi logjai aduna akhoi inquiry committee ama kana kana yawdage habdu di khoi na tanajari har kanda akhoi na rightly maduma changjan jage khoi khona ja thank you se SOBITA mangsak tham dang election ni baching sai sitai gi ama yawba ama su mai sai juvenile se thokdok thok kanda sai gi thokdok tu tholi ba culprit hai batai culprit ki marona family sing swai si masa nung si bane hen ba oiram dori ra kaning mam di yoromani isai sigi isai mai am di le ni adu isai gi mai do khangbi banina mi cha gi mai do su khara de khangbi badi phati phabani che adu bo lai wafam de ban delhi gi gari gi nirbhay ke so dai do su juvenile chi hai bi juvenile ni hai bi pon ma yam kan pu kon rak pa adu akoi hai jeni gi di punishment se yam severe ojana na ba kitang kom thok na ba juvenile ni kai sigi juvenile ni na group tong no hona rak pa juvenile na claim tor pa si po se manipur da su masi chat na bi si yora bra sin chen theng rak pa experiencing kai sing ti kai pet opinion ta bip tai si matang se handa ki case si kak ta sun nat ta bada akhoina sum taja bada ko adum reliable sources tai hai dare adum crime si commit toram ba se juvenile di nat ta ba adu juvenile gi chahi si palaga adum kano tawe kai nan thok pa aduga adum thamjan ba adum home sida ko anganga adum tawraga leiba adegi nakal amarom da nupi macha singi kano la agana sahi time pan se yohonna ba hona ba plus to gi pot se adum si pot se leiba ko kaidi angang weraga di case lu bani na khara chawhon ba aduga jiki kano se lakpa matam sai sta adugum gi kano se adum leita ba nate adum akho yam thengna khre aduga hojiki dandi gi matang si kanu torok pakanda di hojiki khoi gi Delhi gang rape case 2012 ki se si matung dagi minor ama yawe ko culprit adu yawbodu da ngasai gi Supreme Court ki su ruling ama di lei grabani 16 to 18 years se sibau gi manung da leiraba ngang si child minor di or but 16 to 18 below se sibaugi manung da leiba angang sing na crime du torom taragadi masu adult kumna treat tawgani haibegi pot se dum ruling di leirabane aduga ngasai gi juvenile gi pot se hoi hojik pudi angang sing dugi matang da juvenile ne na moi se hayeng puthok gi pot ni ngasi na measure ama puthoi aduga ngasai gi tare ni dana ko taru amadi juvenile oirame haidana juvenile justice board na sigi pot se heng tongna bain tor oiram basu ya du de khoi khang de ko adu there are so many test tongna bagi kanu lei ko khudam moina harabda hojik pudi mai gi school gi certificate academic year si adugi kanu se proof tawrakan du da tawbo male first day da aham bagi angang adudi ma angang oibegi proof puthokan se da ma minor ni haidana madi juvenile gi da treat tawre ko aduga atai dudi magi kanhani se chang puthok padu khara thengba hai tare ko ji puthokre adu minor oibegi potul lei haidana adu minor leiri aduga adugi proof tu ma leire ko scientific oiba proof hairak taraga di bonosification test tu neba Hazik daka tar mai maya kya sure mai bonsin na uribra lirabra haibegi adugumegi testing mayam singi toraga mai gi sahi du de dum proof torakani adu maina le okay thank you chitra han kan se ai break ki matung doi lak sabtai chitra lak sabse commercial break amagi matung da impact news gi manu huna yengbi de pun amaki phamda thuna pudun lak sake impact news ming ta dun lebi break ki matung da yengbi de pun amakpu amuk na taram nok chari chitra dai lak chaning base karum kanda khoi social media se healthy comment aduga positive bu comment piradi ain khan bada yam useful ne adubo leibak khoi leibak ngakna tabda atop state crime thokpa dagi even public ki kari protest am chawrok kanda government na social media sometimes say Facebook thingjanba dagi internet thingjanba so mayam thingadab de thengnare handaki case recent case isu Facebook ta kaida comment si mamana ningbo wakhan mayam thaganarak phok phim gi lai adumona comment yam sathi raktana thingbai phim dumukti laktri adubo ain khanbada thingbai si isa gi machine id main khoi gi brain khoi kok ta hep tai masi comment si phatte masi ip da bana phadau mali kai ba masim di ip bi ai kai ba khara di ain khamda yohum to pring khali as a human being and plus asokam sensitive issue si
करीगुम ngangningba yaningdaba lerashu mase lugi thongda thengnarashu dum yadi yabani adubu खबर खरा दमसी याम नुंगाइतब से एडवर्टाइज होने का थोकना खोतना हुनबगी फिल्म का लाखोई फिल्म से चित्रा कमाई तो अपने कमाई थमेली ताऊना हुजिक हाइगिब सोशल मीडिया ओइरो इवन प्रिंट ओइरो फना सीजन अगे हायरगदी इट्स जस्ट अ मीडियम को अइना फना सीजन अगे हायरगसु फना पुबे याय फतना सीजन अगे हायरगसु फतना पुबे याय ngasai sigi case sigi matang da thora iba comment myam se negative oi hairi se same positive oi ba comment yamna ngarang gi mamang nahan kasampata naha myam pullaga duda nupa haiba leite nupi haiba leite mayam la aga duda ngasai gi even huzik khabar da thora e hairi ba advertisement se so called advertisement sibu depute tora masi yaning de smaina nupi character da to pasi yaning de haraga placard तौरगा पाइबसु दुम थोई अदुमक्सु सोशल मीडिया द रैली तौनरपनी मयाम से हाइबदी मयाम से सिगी केस द नुपिमचा मयाम से द हेना मयाम से न जात जात ngangnare दुई तारागदी अखोई मोइगी सॉलिडारिटी उटपा दरकार ताई हायरगा मयाम से लैसे दुना सोशल मीडिया से इन फन लौगे नत्रगा इन अफब मोंग द सीजन अगे नत्रगा फत मोंग द सीजन अगे दुदी इसा इसा द लेरे आई अंडरस्टैंडिंग द लेरे इट ओनली शोज आई से करम मिदानो आई सिना कमाइना तौगदगे दु सि थिंगबसु यारोय हाइबदी बैन तौरुनी मथंग थोरकपदा सि सेम ओइबा वासे हाइरोय हाइबगी पोतसे अदुगी एनी गारंटी लेतेबा and I'll always come back to the fact that अखोई से sensitization दरकार ताई हाइबदी मास ओइना ngasai conference hall am da तौरगा नतबा स्कूल कॉलेज दा NGO की साइट तगी ओइरो गवर्नमेंट की एजेंसी डिपार्टमेंट रिलेवेंट ओइबा मयाम ननि खंगदे स्कूल कॉलेज सिंगदा पुलप पुलप तासलगा मसी रेप थोरे इसे करिगिनो थोरा कांदा करी तौगनी मसी लोन करी हाइरी हाइबगी मयाम से मसी खन्ना नैनबा मा सेंसिटाइजेशन अखोइना HIV AIDS की अवेयरनेस तौरिबा ड्रग अब्यूज की मतंग दा अखोइना अवेयरनेस तौरी से सुमाइना नत्रगदी कॉन्फ्रेंस हॉल दा ऑफिसर खरा लाकनी NGO की मी खरा लाकनी खंगनरबा मी ngaktani मोय मथंदा दा लैनीबा अदुना मसी सोसाइटी की लेवल खुदिमक्त पर्कुलेट तौरगा मसी ब्लेम तौबा यादे ngasi मी की मचादा थोखरिसे हयें आइगी इचादा सु थोरक पयाय आइगी मरी मतादा थोरक पयाय हाइबगी वाखल लोन सेदा तुंगदा अखोइ कसी थोक्तनबा कमाइन तौसिगे प्लस मयामना नुपी द ब्लेम गेम सि तौबगी महुता इचा नुपा सिंग से आई कमाइन योकदगे नुपी की मागी पिबम थोप रेस्पेक्ट से कमाइना नुपी ग लोइनगदगे हाइबसिसु अखोइ सिदा मिटियंग ताबा दरकार ताबरा न खले इगिति ओके थैंक यू इचे सुबिता खाता बुंदुई लाक्सपताई इसे वार्ड की ओइना सेक्रेटरी ओइन थौबुरो कुसे कुइदि कुइरे अदुगा मणिपुर दा हुजिक से जेनरिबा कनोसिंग सिसु कल्प्रिट सिंग सिसु अयाम्बा जुबिनाइल हाइबे वफम सुलाई जुबिनाइल चेनबा अदुसु करंबा गैंगरेप की करिगी केस जुबिनाइल चेनबा सिंग से मणिपुर दा हंदक किसिना हानबो ओइदोरिरा ममांगदा थोखिबा लेरबा हंदक थोपसे इनोंग थोलपसे कइनेन खनबि हाइदि कमाइ रेप कोसी कइदगी थोलपु मंगालिचे मसीगी कनोसे अखोई गैंग रेप की ओइनदी अनिरक्ति सुबनी अदुबो हाइदि अखोइना ममांगैदा उमोरो की केस हाइना खंगनबदो अदुबो मा उमोरो की केस दि मादी मेजर अमदी ओइको अदुगा हंदक केनरी से कनोने माइनर दा ओइरकपा अदुगा ngसाइगी मागी नेचर ऑफ हुजिकी गैंग रेप से सिसु अदुम यामना ब्रूटल लोइबा हाइतारेको हाइबदी माइनर दसु ओइरे अदुगा मागी नुंसिनबना पुरगा लागा होय डेली गैंग रेप की दुसु अदुम मानेको अदुगा हजिकी सिदसु मागी नुंसिनबा बाइदि खांगनबा नुंसिनबा मगदे ai हाइनिंगदेको मोइसे फ्रेंड ओइटिनबनी हाय मोइ तौरा कानसिदा थाबल चोंग बाइबसे पाखंग लेसाबिगी ओइदना अदैदुदा ngसाइगी मखोइसु हराउ कुमैदु येमिनसी याउमिनसी हाइरगा ममांगदसु अमुक चमिनखरे हाइको अदुगा तांग 13 हिंदू चैराउबा नुमितुदसु लई हाइबदगी मोय चटपनेबको अमाइन सल्ला कानसिदा मोइसी ब्लॉक तौरगा नुपी मजा सिंगसे गाड़ी अमदा नमझले नुपा मरी तोंबा गाड़ी अमदा मोय अनिगा तौरे अदुगा नुपी मजा से साइ गाड़ी थौरैबा नुपा मजा अनि दुसु मोइसे पुरगा खरा लापतकना थमगा मोइसे कहनी चेंदनबा सोलोनजेले देन मोबाइल लौसलेको अमाइन तौरकान से नुपी मचानी सिना लापना चिंगनुंगी चिंग मखादो अदोइदुदा पुसलकान द तोंगान तोंगान तौरगा नुपा मम से ngainaraga 1 by 1 चंगबगी पोटुने याम साथीरे खोइन ताबदा सुकी मतिक तमथीबा मोंगदा चथारेको अदो हजिक सि मोय माइनर ने हाइरे अदुगा माइनर अमा ओइना असुक तमथीबा क्राइम से को मखोइना कमाइना चथारे इनो मसी करिदेगी सोइबनो अदुगा कैदोबगी तौरिनो हाइबदो
अदो होजिक लाइबा ब्लेम सिना अदुम मेरा पाइबी मैम सिंगी मरक्तगी अदुम हाइरेको एडवर्टाइजर गा तौरगा दुसु पैसा पीरगा हापे इनिको एडवर्टाइजमेंट दुसु अदैदु दा हापा कांसिदा नुपी सिंगदुदा लोइना ब्लेम तौबनेबा अदोन ताकपदि नुपा मचा सिंग क्राइम चथरुबा नुपा मचा सिंगदो मदु ग्रांटेड हाइ तारेको नोइदि नुपानी अदुम चथौ नुपी नोइदि नुंदांगदगी हेन मपान नुमित तारगदि मपान थोकपे यादे सिदे हेन चटपे यारोय हाइबेगी अखोइगी सिस्टम मसि पेट्रियार्कल सिस्टम हाइ तारेको कोइ भारत सि नुपाना खुलिंगबा नुपाना शासन तौबा सोसाइटी समाज अम ओइबने इमुंग मनुंग सिदा अखोइ इमुंग मनुंग सि नुपी सि कमाइना ट्रीट तौरे इचा नुपी पोकपदा कमाइन तौइ नुपा पोकपदना कमाइन तौइ हराउबा हराउदबा लाइक तममरे खेनबा मयाम से देन हस्बैंड दुना माइगी नुपी दो माइ नुपी ममा सि मपासना ममा से चाहिबा ngang wahai wata mayam sizinari bako sai singsi kano sisu angang nupam cha singsina sudum matau tame nakala marom dana muk zigi akoi Manipur da koi gi drugs yam plenty of drugs later then you see yam the from the very beginning of 12-13 years tagi angang singje you thak por kai no da mapa su dum thai parties yam to ko yum da adagi bottle makhum dei kai dei sum test tora dum hau ne ba sigum bai pot mayam sing use is factor amni drugs factor amni drug ki matang da di use thinking amde aduga drugs is adum akoi 4 months economic blockade tawgi matam da drugs se dum block tawde blockade leite ba adum plenty of kano se dum phange ba adun sigi drug mayam si kanan chari no akoi isa sing na ha mayam angang sing ni chari ne ba somna kandegi then IT gi ko akoi information technology gi pot lakpa sida su dum factor di yam kre influencing factor ngakta nei na raga di ko Sigi mayam sigi factor the quite the hen the major contributing factor the kari no harakanda low conviction se yes rape chenaba mayam sigi kari conviction pi grage have se akhoi ngasi ba habadi rai taraga leiraga su higher court anda dum appeal to baya ba leibani na ko ki daba hai tare aduna sina dum parama dum oi leiba aduga sida in example pizo haiba taraga di Thaina akoina yamna nauraba matamda 80s 90s da case acho ba thoki VIP gi macha masu sing chena di ba yawgi matamdu da ai adu yajaninge haibadi natte ko matamdu da ahak pachairak pi gi different groups na ai ming panjaroi adu tawgi baduna ataba akoida su tujungi nupi ojatar so smain tawi haibagi akibam lei ko aduga adu tawge na khanba mi da su kitam deterrent oibra haibagi matam amada leirami adugo hujikti ngasai hairiba juvenile ni hairaga hekta thaibase tasengna hairaga di Manipur si yam laina ai ngasi khudak adum chatlaga ai birth certificate ama hekta loba yaba Manipur se paisa kitang tingthoga tawba yaba wani aduna birth certificate ta chatlaga di birth certificate to the forge tawba yam lai aina adum paisa tingthoga ngahak lupa chani ma chawnga ma tingaga ai birth certificate to da ai minor ne haibadu di laiba adugi mohota kaigumba school gi record se school gi record hangalakpa adugi mathakta scientific ngasai bone testing sima tawragadi plus ngasai gi chema sobitan haigiba 16 to 18 mayam na khalamba ya ma se 17 ne hai taragadi minor ne aduna juvenile oina try tawbe ya na khalamba su ya ba 16 to 18 se mana 16 oiraba 17 and a half or even 17 and 9 months oi taragadi ma se ngasai gi adult adum chingak toine ba si mayam na khangam do mande aduna idea again I'll come back to that thing ki akoi awareness program se akoi conference room dagi thorakpa school college ta club ta mayam khanaraga si tawrakpa darkar ta bra in khanjai thank you ai iche SOBITA dai laksaning bu se marwen hoji yam kanna di hai di heneri madudi hek yengakpada chorokhom de dum pet khangi adudi signal lam di phange madudi juvenile ne na kanna claim torok phose yes khara thaidan ge khara nantok khai ke nom di leiba male adu lai bo phom di che koi gi lo kai chanabi chatpa yaroi natragana kainom thingba adagi si gai di ya si di ya di kai su even yum chu morom da yum gi parents su e kainom authority ni yes mandumong na sarkar gi oibo authority du natraga su chawrak na simaya di haibai di authority ni che angang sing gari di thoro chalakadoi ni che se alto thawai bike thawu yauri sam na kan gari thawu gi che license samti pai doi ni haijani ba license pai ra kan da chahi shure ha ra kan da gari thogdoi ne be che natradi gari si su yam sathi ba khulai mola ko doi ne be che chumi gari do thoro chat kan da di nang chahi sudri nang gari thawu gi gari license jawdri ne da family ne che khamde dum yabdi yabjani adwai da di khamdi khamda ba thogdok tho kan da di hujik mayam na thongdok pu se juvenile ne chening bagi ka normal lakuma le aduro gadi machu thibam ma thok tarakani haina phongdor iba method to mechanism do
स्कूल की करेगी सर्टिफिकेट चलती अदो सर्टिफिकेट ऐसे साबा तुम यावा साबा लाइबा अदो इवन चेन बफो तुम यानी हाइबे पेम को थबै से कमाइन थमिनिंग चे मसी असाय हाइबी सिंग से कोई बेमना हाइबी सिंग याम चुम्बा वाने अखोइना अदुनबो अखोइ कमीशन हजि खंजरी सी अखोइना स्टेप कया मा अखोइ मोइना सा हाइ सिंग से लोइमक यानिंगी अदुगा अखोइसु सिगी केस हाइली कंडेम तोय अदुना अखोइना ngasai कनुगी अखोइगी अवेयरनेस म पीबा हाइसे आई पुनिजु खंजे अवेयरनेस याम पीबा दरकार लई अखोइगी स्कूल दा नतना कनोदा याम इंटीरियर दा चला कांदा अखोइ खुंगंग दा मसी अखोइ छोइन पाइखतरनी अखोइना मे ओन वार्स दगी अखोइ लैरे सोइना तौनी स्कूल दसु मरोइना अखोइना नुपा नुपी पुन्ना तमिनबा से अखोइ खंगसे अहामदि नुपी गिने नुपी गाता तंबा स्कूल दा कॉलेज दा तौगेन खलमेबा अदु यारमद्रे मरमदि क्राइम सी नुपी गाता नते नुपा न थोकप म्याम याउरिमिना मसी पुन्ना खंगनबा दरकार लई खुंगंग दना हजिकी फैमिली मयाम सी दा अखोइना अवेयरनेस म पीबा अरु मखोइ दा साइगी अखोइगी इम्फाल दा असुमाइना कनोदा सोहरददी मसी प्रॉब्लम सी इथोक पुथोकते हंदक गिसिना खरा मरोइना सेवियर ओरे थोएको अदुगा अराप लमसिरदी अंगपपन थोए अखोइना कमीशन से चंगु मतम सिदा अखोइगी डिसेबल्ड थोकपा रेप केस है मसी स्टिल अखोइगी केस ही मोइसी थादोखिबगा सु याउरिबा मसी अखोइ हन्ना अखोइना इंक्वायरी तौरी अदगी मु अतो मोइदा फैसिलिटी अमता फंगदबा मोइसे कनो तौर मतुंगदसु कनादा चंगदुना काय खंगदबसे अदुना हौजी अखोइ टीम सिंग थादोकांदा अखोइना खुंगंग से चटकनी अदुगा अमुसु अखोइगी स्कूल से को एजुकेशन लेबा स्कूल सिंग से चलकांदा अखोइगी मागी कमाइ तो एप्लीकेशन दबुदगे चाइ हाइबिरिबदो गार्जियन अदगी अमु मरुइनासु अखोइ हॉस्टल दा लै हाइतारे वार्डन ना चिंबको मोइदासु अबै थोखरेको जस्ट थोखरगसु तुंगदा मोइदा मतुंगदा अखोइ चेक्सन थरांग तौनबैदमक्तसु मदुसु अखोइनासु पाइखसगनी अदुगा अमुसु ओइना मतंग सिदा खुदुंग साबम लौजरकांदा अखोइना ऑर्गेनाइजेशन अमगिदी अखोइगी रजिस्ट्रेशन गी मागी ऑफिसना रजिस्ट्रार पिरगा ऑथेंटिकेट तौवा अदुगा अखोइगी कनोसिंगसे रेंटेड कनो वरसु अमा वरसु अखोइगी थमिबा हॉस्टल खंदे मयाम सिंगसी मोइ कनाना याबा पिबनो मसिमतंगसु अइना थमजनिंगे मरमदी अखोइदा सो मेनी चिंगुम सौदोना सौग्रेबा इवन मफमसी मोइ एक अमा रूल अमदे लेरंगनेबा कराइदा मोइ सेलेफम थोके इवन लेरक्ट लेसनगनी दगी एक्सीडेंट थोकनी आइदी सम केस सुगुमदा नतबदाबा अदुना मखोइ सिंगसिसु अककनबा ऑथोरिटी ओइतारगदी अखोइना अजी सदर होम मयाम लेरि रिकॉग्नाइज तौबा अदुमाइना तौरगदी अखोइना चटपदसु लाइगदबा हाइतारेको जस्ट मोइ उनरगा खतंग इंटरेक्ट तौरसु लाइगदबा हौजिति अमदा इंडिपेंडेंटली तौबसे मसिसु यामना खुदुंग थिनिंगाइनी अदुना आइना समझनजराबदा अखोइ इंक्वायरी कमिटी सी अयाबा अखोइ ऑनरेबल मिनिस्टर सोशल वेलफेयर अयाबा लौजरकांदा मसि ngसाइगी बोन टेस्टिंग का हाइसे मसने अदुना हौजि अखोइना कोनदे इजरगी से हायर अथॉरिटी सिंग सिदा रिपोर्ट से लोइन थारकनाबा अखोइ एगी एग्जामिनेशन लेदना टेस्ट मयाम अमा देगी मयाम सिंग से खोइ थारकनाबा हाइ दुगा अखोइना कमिशनर इबा मतमददी मोइना अदुम थाबिरे अदुना अखोइ पुन्ना कोनमिने हारकांदा हाउ टू प्रिवेंट the further such serious incidents से कोई होने मिले सी है वैसे आइना कोई कमीशन की साइट की आइना थमजरी thank you चे सुबिता मंगसाताबम नो लाक्से दोनि मरु चे करी हाइबिनिंग नो अदुम हानथाबिरो चे आइना हाइनिंग इसे ngसाइगी आंगांग दु माइनर नि हाइरे को अदिता दि below 18 years की सी लाइसेंस कमाई पी हाइदि मोटो व्हीकल लेरि को अदो लाइसेंस ममांगैदा अखोइना आंगांग ओइरिङैदा लाइसेंस पीबेगी रूल्स याम साथिना स्ट्रिक्ट ओइरमे हाइको गाड़ी जांगा लंदाम अनिंग ममांग तौरगा लाइसेंस पीदे हाइबा हजिक्सिना ngसाइगी लाइसेंस कमाई इशू तौगे हाइबसे करिगुम्बा इन केस हजिकी कनो सिंजे क्राइम चेनरिबा आंगांग सिंसिना गाड़ी थौरगा चटपनि मोइ कार सु याद्रे हाइको लाइसेंस पाइदना थौबजाला थौरिबा लाइसेंस पाइदम तारगदी मदु लाइसेंस इशू तौरिबा मदु ऑफिसर दु काइमबदन दिखांबम थोक्तबरा कोइना अदुनि देन अतोपा पोइन अमगा ngसाइ कनोना पनगिबदुदा अखोइ कन्विक्शन गी कनोसे सि मतांगसिदा वन्स रेप तौरिबा मी सिंगसि हाना वन मासे फर्स्ट टाइम ओइदबा repeatedly तौरपगी कनोसे दुम लैयेबको अदु सी केस दसु अदु भाव यौना थिजिनबा मथौ ताइ फॉर एग्जांपल सही तरा मुकी ममांगदा अखोइगी कनोदा महाबलीगी उमंगदुदा नुपी मचा मा रिक्सोदा पोरागा रेप तौखिबा अदुगी नुपासे मा रिपीटेडली रेप तौरमबेगी माना रेप तौखिबेगी कनोसे लैको लास्ट बुदि मासु सीग्रेबा अदुना habitual loibegi potse adu lai kaiginu habda one time man tauringai matam du matam chana conviction piramaba hari matam chana magi sa si thagatana then trial chathadana conviction piramagadi mana adugumba crime nupi myam so amoeba akoi gi di hujik culprit sing se scot free tauraga dum koi chat chatlaga leibegi potuni aduna akoi isa sing se yumda aikoina
sum checkson laga zum thamba kana ngam doi no Manipur akhoi sum yengak pa matam da nupi ayama mapan tho e thabak to ba idi white color job to ba khakta na tana khungang da lei ba mama nupi myam nu pa gai ni yu tingai ngau le nupi di day to day ma chat la kai then da chat pani khang labuk da tharoi khun mani khang de loin tor kana ma sa sen do ge ba adu ta di awareness ki sai pan gi ba se mas ni aduga hidam leidana ko khoi sai da khana ba si na ta ba sida su dum yam toina nei na ba change aduga sai chitra na hai ba chem na hai ba do masida ma soina ko yam in deeper way da khoi sa thaba ma thok tai kai cha toino kana to toino kamai to khang de phi de ta sudo me ba akoin tara is so after 1 month after 2-3 months ka tar e ba phi nung kai kra hang du kai de phi ru no khudak ta kainom tora ngang no complain tora technical gi oiba kudong cha taba khara number mo ga impact news ki manu huna kana chathari ngai da marak tat tat ki badu yengbiri bu puna makta ina madu ngak pina ba haijari che subita ngasai makha khara di leibo mali thambi ningba aduga kari kari no khitang thundi thabim tai se matam lo silak kunane atopda hoji akoi kai tau doino immediately highway gi potse kumai harau si tawganu haiba yara roi yausang thaban chong bu chat kanu yara roi angang sing si yausang numi mangani humni natra mai ni surak pakan special drive police ki chatli dana amai tawdana thinge ba ising chaina ba arbe to kan accident thoktana ba haina thingi ba du maina thabal gumba degi leidana harau kumai torokpa matam sing sida akoi gi police sing gi su special loi ba drive se khara chatharaga esi angang ani je akhuba da chat khre som da haido ki se moi kai dano haibi gi check tawba ma daga tabra khudam moina haibda aina berlin da ama khak yam phajabang khak thingnai ki yu ngawang khak masak ma se sorok da taraga leire ko within 2-3 minutes the gari is part lau pai raga ma lo khat ke ba moi si CCTV camera se mafam chan chan install tawraga som da chat ki ba sing je leire ha di tak launa kari hani protection pi ho ba hai ga drug crime thok tana ba thing ba sima ma thok tai duga atopa amana akoi gi political will se basi yam phajana leibam da ka tai ngasi bo manung da sarkar si mamang pan ki ba duga hojiki di koi nangcha ki gen honorable MLN phajal lokhatli ko ado masi akoi chief minister level degi aduga akoi gi gender department ama hangdokpa gender policy thamba aduga ngasai gi especially women gi and children gi crime against women and children se masi tackle tawna ba special kanu hai tar separate oiba investigating kanu sima su mathau tai ba ko aduga hojiki akoi aina sa haijer gender policy leite women policy leite Manipur gi si policy myam sing phajan thambira ma aina ichem da su ningjing jari ko masi leiraga akoi department ga se leiraga budget ka se phajana thamaga gender budget ka se leiraga adudagi plan tawra kamaina chathara ka doino kamai kan doin thokla iba myam sing ase not only this incident there are many cases happen earlier the yam thokre ba sidai da kanu oirak pai wani aduna masi crime se thingji haiba taragadi from top level haidi makha degi na imung manung degi laikai de club degi mera pai bi de then up to koi gi legislature kangbu se about sensitive oiba ma change ba until and unless aso sing the sensitive oidraba adu di makha sing je leita la ra effective oiba wani hai aduna political will commitment se kai tham rimu government of koi Manipur ki side tagi aina wa yam tang haijening bise akoi madam honorable gano se madam social welfare ki minister se masam initiative lawi adu da moi da khoi wai saja matam da women helpline mase sida akoi police ki section ma su ATS tok durin masi ki center gi laiba kano si akoi na mafam si yengjare aroga DC da office da laiba akoi gi women committee ki mathak sida achobo plot ama hang lei masi khoi lawdana allotment thokadore aduga mo da khoi che changse loi mak thaga khre masi khoi combine inspection tawdana joint inspection tawra kan da thakre sumai tawdana akoi haji commission so oresu any organization oresu police ki mate yaudadi akoi hekta chatpada akoi chatluni akoi na effective oi deba aduna akoi haji Karnataka da degi moigi akoi gi commission gi de masagi unit leije police ki sumai tawdana akoi masim masu ngamna baina kan hona jari ado masim tang ngamagadi mayam gi kare haitare khitang akoi na commission na pangbiya bado oi thokpa ya bagi khitang lei masim masu akoi kan hona jaraga punna samina faba Manipur ma sin bada nupi sing se phajana status wang khana ba ona bada koi sarup chaung ya jari habis main thamjani thank you have the concern minister or social welfare minister and plus police yes nongni thengre crime do report tor pukanda do report he khang pukanda chingnaba sing chenaba sing sab chana phaduna mathau yam phajana tawri adu miyam na su thaga dan chitra daina loselak pada lakchaning base rape ki karigi any crime ki matang se theng na chatpa adu tawbal dress adu setpa da setpa
crime attract to ba khopa yamna ngangding ne da ina tham awareness seminar su ngai chitra na pali rape ki marone yam kan tholo pase kan tholo pase rape masai gi awareness se nupara pi ba mathok tari che makhoi ra para tam bi ba mathok tari che makhoi ra ko ki lena na ri che kana awareness ka pening che chitra awareness se masi nupa blame game se tongna da bana phayena khale gi opinion da i personal opinion da ngasai awareness ana hairi se ate kem ta natte si to taraga di perpetrator oige na khanba ko khanba mayam du su heis masi tawraga di sigi law mayam se le ai smaina tawraga di ai career da soklak pa yai ai jail da changba yai chahi asuk ai career mang dori haibagi lakpa adu to taraga di masai gi soidana crime se tawge na khalo oiba aduga akoina nupi gi magi movement ta imung dagi thokanu nungdang oiraga di keno to na hairi se ngasi dum impact tv gi example ai dum pizage nupi kaya ma ngasi thora aga sigi line se da yauri moi mayam se da kamaina duita nang pung mari da hallu haidori bra manga da hallu haidori bra and again ayuk nungtin da di sigumba crime thoktabra thoi plus imung da leiraga imung da di thoktabra thoi family da sigumba crime thoktab nate brother na adagi father na step father na uncle na neighbor na thokpa dum yauri ba aduna luri di ngasai gi nupi dang akoina nang jackson gadabani nang dress si set gadabani nang sidaina sibau chat gadabani haibadu nataba ma kamaina safa gadage haibasida nupi du dasu ma kari oiragadi magi ngaklo oigadage nupa dana kari hairagadi nupi se respect tawraga nupi siga kamain chat kadage haibagi pot mayam se dum lakani ba masantana natragadi akoina nupa mathandana moise moina tawre haibagi sunate sida nupi mayam na loin chumme chumba lanbagi blame game se di aidi yaragadi tokpana phayen khali masi social laina amne it's a social disease ko crime ama thok pa na hairi se akoi society se nare na takpane ba nari se amatang na ba nate thoklai se amada thokre khara leiraga amuk thokani kes yam thokre manipur da yam thokre satra thokre thabak tawriba nupi da thokre imung manung da thoe ngasai madam chairperson na habiba disable oiba nupi sing da thoiba se haidi na ma soiraga leiraba minor da thoiba hesi ngasai karigino mi se akoina mi oina urakpa ngamdri se kaigino haibase social evil ne plus akoina ngasi gi si platform da dingangna daba transgender community da suk yam thoe adubu leiriba manipur da moi da leiriba mayam gi mityeng sina kiraga moi thok tabani haibadi mayam amang da ai rape tawre haibase ngamdaba adubu transgender mayam da su dum thoiba da ngasai echema SOBITA na su haiba watki che SOBITA na haiba police ki role se yamna lei hairi se luridi manipur da police masamak sisu dum crime de involved to yaurami number 1 if teasing ana koina hairi se no pim chama sorok ta chapda oi na lakna base police na dum number 1 oiraga ikta tawrame ba aduna police se yahon ge haita di moi se kamai yahon do ngasai awareness program do school colleges ta nate police department su yawbam darka ta doini ngasai senior level da na case kamai na pursue to gadage lower level da na sadly ba mi do magi khulai pairaga chali banatra chai pairi banu pam ngasai police na duty chat pakana ngasai madam na hai bi ba lai harau ba mafam da adagi manipur gi koi festival thorak pakanda moi kaino chat pe patrolling chat pe yai PCR ama thamaga moi dum chat pe yai do manipur da ngasai helpline gi pot madam na so dum hai re 1098 che to bakanda national level da muk chat le du da muk language ki problem le ri kamai to ni chumnagi english hindi khangdaba mim taw taraga di ma kamai tawne dui taraga di manipur gi oiba akoi helpline ama su darkar tagani na khali police department ga social welfare department ga punjin naraga masi kamai taw gadage haibagi potse duga fan gi matang da di if I'm not mistaken nirbhaya fan na yam chawna leirabani ko si state ki loin piri ba fan se ngasi bauta kamai utilize tawri masi kana na changa ga share tawmina doino masi accountability kamai no haibase akoi export tawba chumgani na khale Thank you. Chitra AHANTHEM aduga iche SOBITA MANGSATABAM aduga iche Dr. K SOBITA ngase impact ni si dozar lakpiba aduga khanana basi bapung phan bi damu tai lora put case omapu amukana thagache ngase ki damak ta impact news ki manung hona matang sa disnona batanjai ole bodu dam sta tholu ba thok wa thok kya gi marik sumba report ki damak impact news meng ta dun nebi